17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3. Louis Marpau. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama mau ngajak kalian buat siap-siap ngedekor dan nyiapin yang lain-lain untuk acara 17 Agustusan ala kami. Ini siapa? Spiderman. Mana sit Madit? Spiderman. 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 Tapi bukan pakai baju Spiderman nanti dia ya. Lombanya ya. Jadi mama bakalan ngajak kiddos untuk ngelomba bareng di luar. Plus ini kita bakalan ngibarkan bendera merah putih di depan rumah, pasang tiangnya juga. Dan mama udah nyiapin kelereng plus kerupuk. Tadinya mau beli karung tapi lupa biar mereka ikut lomba lari karung gitu. Tapi yaudah, itu kita skip aja. Jadi tahun ini hanya lomba makan kerupuk dan lomba lari kelereng. Hadiah-hadiahnya udah mama siapin juga dan sudah mama bungkus cantik pastinya. Nih kalian lihat, bungkusannya udah cantik banget kan, dibungkus dengan koran begitu. Hadiah 1, 2, 3 dan hadiah 1, 2, dan 3. Ini hadiah 1, nomor 1 lagi. Kayak gini. Jadi karena 2 games dan 3 anak, berarti hadiahnya ada 6 bungkus. Kayak gini. Dan yang di sini ada ini tali untuk kita pasang si bendera yang kecil-kecil, plus pakai tali ini juga untuk makan kerupuk ntar ya. Dan di dalam ada kelereng. Ini dia kelerengnya. Lalu di sini di samping mama ada baby yang geliat-geliat gitu. Kenapa nak mama ngomongnya terlalu nyaring ya? Iya. Ini kita tutup dulu sementara. Dan ini kerupuknya udah mama goreng. Berhubung mama cuma punya kerupuk yang kecil-kecil gini, jadi bakalan mama akalin ntar mungkin per orang harus ngabisin 3-5 kerupuk ya gengs. Karena kerupuknya kecil-kecil kayak gitu. Ini mama taruh plastik dulu sebelum dia ntar melempem. Dan di dalam sini adalah tara, bendera Indonesia. Si abang harus pasang tiangnya dulu, baru kita bisa kibarkan si bendera ini. Karena tiangnya belum dipasang depan rumah. Dan ini ada yang kecil-kecil. Bakalan kita pasang di mana ya ini yang kecil-kecil? Di pagar kali ya. Mama, ya. Bajunya Bang Koji kegedean. Schau mal. Vielleicht ist doch bestimmt machen. Schau mal. Ini tiangnya udah berdiri, tinggal benderanya yang kita pasang.
3. 1, 2, 3. Wih, bleiben bitte kucing. Fröhlich. Sudah. Fröhlich. Sofi. Sayang. 1, 2, 3. Kucing gimana? Dan sekarang kita lanjut lombanya. Ya. Dan berangin ya, gengs. Jadi harap maklum kalau suara angin di vlog bakalan kenceng. Oh, ini benderanya udah di sini. Menta, Zoe, Louis. Tuh Menta di situ. Zoe in the Mitte. Louis sana. Tuh ini Mama bakalan apa ya? Bikin kerupuknya di tali ya. Mungkin satu orang kita bikin banyak kerupuknya. 5 kali ya, satu orang makan 5 kerupuk. Karena ini kerupuknya kecil-kecil. Kerupuknya banyak, gengs. Kita bikin bulat. Nah, begini nih. Jadi ini semua harus dihabisin ya. Seenggaknya satu orang. Panjang. Tapi lupa beli karung goninya. Kocik. Kerupuk. Siapa mau kerupuk? Mama, Mama, müssen wir dringend das so essen? Nah, nggak boleh loncat. So. Oke, sudah. Ja, sudah. Noch nicht essen, noch nicht essen. So, Menta di mana? Menta berdiri di situ. Das ist lange, glaube ich. Lagi. Sudah gitu kali ya. Nah, no bisa runta. Sedikit lagi kali ke bawah. Gitu, udah? Ya. Ini kerupuknya kocik. Tuh. Iya, Hände nach hinten. Tangannya ke belakang. So, ya. Kamu kok pakai sandal kerok? Penampilannya si kocik. Udah disuruh pakai sepatu. Ini punya Menta. Oke. Nah, itu Menta kan. Die Zoe ist einer runtergegangen. 1, 2, 3. Tuh Waga Patma. Ah, bei kocik. Ja, mach mir noch. Kerupuknya kocik. Zoe? Willst du das? Mama, sudah. So? Normal runta. Sedikit lagi turun. Kamu Zoe. Ya, oke. Seharusnya ada lagunya ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kok merah putih ini terbalik ini si abang. Momentje. Coba. Ya udah. Ini terbalik, dia putih merah. Abang salah. Salah itunya. Tambah lagi berangin-angin kan, gengs. Jadi makin seru lah nanti lombanya mereka ini. Halo. Also gibt es auch. Ich mache das mit Wiener, aber dann müssen es halt mit dem Mund das fangen, oder? Ja, genau. Fertig alles Ja, aufessen. ich mache das mit Wiener, ja, aber die Klingel sind eigentlich einfacher. Aber ein Knöchel. Klein. Polizeiauto. Wo ist eine Polizei? Ya, sudah. Selber verhaftet. Oke. Satu. 1, 2, 3. Ja, komm. Weil das ist ja Chips, ist leicht, dann fliegt dann hin und her. Ist schwierig, ja. Runtergefasst. Weiß, von unten, vielleicht von unten. Ich krieg das nicht, Papa. Mit Zunge vielleicht, mit Zunge. Papa helfen? Na? Weiß, ja, super, Zoe. Ja, komm, Andere Sache oder nicht? Ja, das ist nicht. die untere Seite, Kocik. Schau, die, ganz unten, ja. Weiß. Ja, das wird nicht. Bisa. Nggak kelar-kelar ini, mah. Papa, kannst du bitte halten? Das ist Summeln, darf man nicht halten. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, ist schon fast fertig, gell? Ayo cepet. Es geht nicht. Papa nimmt eins kurz. Wih, Zoe super. Itu abang. 1, 2, 3. Mama, irgendwas war bei meinem Hals. Ih, mantap lihat. Zoe, Zoe. Semangat. Ayo. Ohne Hand. Ini curang. Mama, mein Hut ist so Iya. steckt im Aigo. Igen van pais do papa nasa. Menta udah mau kelar. Ja, super. Aduh, sangat-sangat menghibur ini. Menta, Zoe, Louis, Papai. Nggak boleh dipegang. Das habe ich mit meinen Händen, wenn der Haarmund ist schnell weg. Das geht eh. Aber ich vergessen. Ayo Menta, sedikit lagi. Yang dua.
Wih, menta habis. Wih, menta. Ja, Curang. zo gemaakt hoor. Das heißt so wie zweiter Platz. Zo is het de plaats. Oke. Ich bin Erster. Yeay, menta yang pertama. Zoe yang kedua. Ini abang lapar kayaknya nih. Kamu curang. Das Lut dritte ist. Ah, so iya. Sama ya. Ini ada yang lapar, gengs. Das ist so lecker, Mama. Loh, kamu. Dan sekarang adalah lomba Astor. Hadiah yang pertama. Tadadad, tadadad, tadadad. Satu. Nomor 1 mana? Wih. Dua. Dua. Nummer dieses dua. Und Kocik. Kocik, kom her. Kom her. Kocik. Dua. Papa. Kocik, kom Kocik. Sini. Kom Kocik. Kocik. Dan ini kelerengnya. Mau yang mana? Ya. Ich nehme die kleinen. Ya memang pakai yang kecil. Ich nehme die. Kocik, mau yang mana? Wir hatten nämlich die Pfeife. Louis Martau. Brauch ich? Tuh. Situ dulu situ. Dan sekarang jangan goyang-goyang. So, seid ihr ready? Ja. So, satu, dua, tiga. Jangan jatuh. Und geht, und fest. Ayo diputar bangkunya. Menti, wo gehst du hin? Balik. Loh gimana sih Menti? Einmal unter das Essen zurück. Menti mau kemana? Yeay! Zoe is the winner. Kocik. Super, nicht einmal Bravo. runtergefallen. Super, Kocik. Gak ada yang jatuh ya? Ja. Niemand hat verloren. Gak ada yang jatuh kelerengnya. Niemand Dann Wow. noch extra Belohnung von Papa. Nomor 1, numero 1. Ah, das ist auch cool. Sicher. Wah. Und Kocik bekommt so dicke. Ui. Aber das gehört Menti. Teile Louis. Ja, passt, Menti. Egal. That's up So, zurück. Apa Ja, itu? das ist die Dance. Nachher Bang gehen wir bang. Tuh. Yang pertama tadi Astor. Ini apa ini? Das bekommt also Papa. Das ist Papa. Oreo Auch Gold. den Kocik, aufpassen. Ach ja. Dann wird was machen zuerst. Das da? Ja. Was da? Selamat da? Ya. Da. Kocik dapat apa itu Kocik? Was Kocik? Apa ya? Coki. Wow. Was hast du da Tolles? Dapat apa ini? Gummy Bear. Wow, gummy bear. Das ist der dritte. Wow. Das war's dein. Ini punya Menta. Juara 1 dan juara berapa ini? Dua. 1 dan 2. Ini punya Zoe. Yang mana 1 mana 2? Dua, satu. Ini 2, Das ist dua. ini 1. Dan Kocik. Dua satu. Kamu mah 3. Tiga. Satu. Nein, das ist 3. Nein, dua satu. 1, 2. Dann ich zweiter und du zweiter. Oke, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Dirgahayu Indonesiaku, salam merdeka. Bye, gengs. Bye. Bye. Nicht essen. Bilang merdeka. 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 Merdeka.
Merdeka. Bilang gimana? Sarange. 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 Merdeka. Sayang, merdeka. Merdeka. Nah, du kannst das. Da kommt das.